Sakit Nabi sambung kembali hana janta teh sian kamala sangken ban sian sambung laye sahabat hanete so pegahana nabi nekun ulun nuwafud karab ngan sukrun malaikat ba yuhban Nabi Ram wafat umat meredaran tijo imata di Abu Bakar nekun leri jang hati kale kang getanyo dumna mesengana le ya Rasulullah kagadang tua dum asodonya mesengana le ya Rasulullah kagada tua dum asodonya tengah nyan Bandung baca selawat Nabi wafat malaikat ba nyawang barukum janjungan Nabi lidah yang suci nehai ummati nyawang barukum janjungan Nabi lidah yang suci nehai ummati lempatan sayang Nabi ke umat wateta ingat taruh imata cukup tada sayang ngan cukup gasih nebela abe nyawang di Nabi cukup tada sayang ngan cukup gasih nebela abe umat di Nabi watene tarik nyawang di Nabi nehai ummati nehai ummati menyalagenya sakit ban sukret umat lon bejut ben birasa menyalagenya sakit ban sukret umat lon bejut ben birasa
warik dan sahabat turu imata intan permata ganda dalam donya halepat ngadu halepat pegang ya Rasulullah kan jabungka halepat ngadu halepat pegang ya Rasulullah kan jabungka yung gone balat ya Rasulullah tamang Fatimah necumba dada budak Aisyah necumba tala Safiyah niba keneng bantua budak Aisyah necumba tala Safiyah niba keneng bantua sakit Nabi sambung kembe hana janta tesian kamala sakit bansian sambung laye sahabat hanete so pegahana saken bansian sang bungong laye sahabat hanete so pegahana temahafesa ba'ubun ubun Maimunah necop geluyung dua dijuaria necom bagaki hindun di pipi antara mata Hasan nganungsin bandua cuco nesampuh muka jaro janjungan ongenyan bandum nekalan-kalan baru nepebo gampang di muka yang pengilai Salman Farisi yang doa bagaki di Abu Bakar Oban selesa pengijagafan yang boh bebewan Ali Murtada Oban selesa pengijagafan yang boh bebewan Ali Murtada
Nabi ka wafat netinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi. Nabi ka wafat netinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi yang nanu tinggai ke Bandung umat Quran sunnati lin Nabi Muhammad yang nanu tinggai ke Bandung umat Quran sunnati lin Nabi Muhammad.